Mbifurije ibihe byiza abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu cyane cyane rwose abakomeje kudukurikirana ku Ishya News TV. Reka twizere ko mukomeje kugira umunsi mwiza ndetse mukomeje no kugira umugoroba mwiza cyane. Turi kwa kabiri ku itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Hamaze kugaragara amakuru menshi cyane rwose amaze kujya ahagaragara. Ndifuza yuko tuyarebera hamwe kugira ngo tubashe kugira byinshi dusobanukirwa. Hanyuma abantu benshi bamaze iminsi bumva bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bikomeye cyane hano mu Rwanda bigaruka ku bigendanye n'igihombo ikipe ya APR FC yaba yarahuye nacyo kugeza amagingo aya ngaya. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nyine RDF, hari amakuru yamaze kujya ahagaragara. Ni itangazo navuga ko rigenewe abanyamakuru. RDF yavuze ko by'umwihariko yafunze abofisiye bagera muri 2 ndetse n'abasivile bagera muri 20 nk'uko bigaragara. Tugiye kubinyuramo ariko kandi turakomoza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, turebere hamwe ibigendanye n'imirwano bivugwa ko yaba yaramukiye muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi nanakubwira byinshi kubiteye impungenge u Rwanda nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro hagati yarwo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizere ko mwese mukomeje kumererwa neza kandi mukomeje kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byacu tubagezaho. Mbahaye ikaze ku badukurikiye bari mu Rwanda, abari hano ku mugabane wa Afurika, abari bwota amasimi mu bihugu bya kure, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Ndetse rwose niba nawe udukurikiye uri mu bindi bice bigiye bitandukanye, rwose ushobora gukanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya uba uwa mbere cyangwa se ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hanyuma ibintu birushaho kuba byamera neza cyane ndetse ibiganiro byacu nyine ukanabisangiza ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kugenda muradukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kugenda by'umwihariko mubana natwe 5 kuri 5. Reka by'umwihariko n'ubundi tuyahere kuri izi nkuru zikomeje kugenda zivugwa. Abantu benshi ngira ngo bakomeje kugenda bakurikira icyo navuga ko kigendanye by'umwihariko n'ifungwa rya bamwe mu banyamakuru ryakomeje kugenda riravugwaho cyane mu minsi mikeya ishize. Abanyamakuru banakomeye cyane basanzwe by'umwihariko banavugwa cyane mu myidagaduro ya hano mu Rwanda cyangwa se mu mikino ya hano mu Rwanda, ariko kandi ese byaba bifitanye isano. Ubuyobozi bwa RDF bwatangaje ko rero ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera abofisiye rero 2 ba RDF hamwe n'abasivile bagera kuri 20 bakurikiranywe rero ku byaha bakekwaho bakoranye nabo ba ofisiye. Abo bose kandi bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho birimo rero ubufatanyacyaha mu kwakira ndetse no gutanga inyandiko by'umwihariko itemewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibyaha rero by'umwihariko bakurikiranyweho bijyanye n'uburyo rero haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Misiri kuri y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko. RDF kandi yatangaje ko nk'uko biteganywa n'itegeko abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Nubwo RDF kandi tatangaje amazina y'abafunzwe, itangazo ryayo ryaje nyuma y'iminsi bivugwa ko hari abafunzwe barimo abanyamakuru ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'ibikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Benshi mu bakomeje kugenda bakurikirana rero bigendanye n'aya makuru bavuze yuko uwitwa Rugajiro Rugani ukora mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA nk'uko bigaragara usanzwe abarizwa mu kiganiro urubuga rw'imikino, nawe yaba yaratawe muri yombi nyine by'umwihariko nyuma yo kugaragara muri kese. Ariko kandi hakarimwo n'undi munyamakuru wa SKFM witwa Umutasi cyangwa se Richard cyangwa Rikari, bivuga ko yabarimwo ndetse n'umuvugizi wa APR FC. Bivuga ko haba haraguzwe amatike mu buryo rero nyine bunyuranyije n'amategeko cyangwa se yaba yaratanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi rero by'umwihariko bisa naho bijya guhurirana n'ibyo ngibyo nyine mu bigenda mu bireba abanyamakuru. Bivuga ko hari n'abandi bagiye batandukanye baba bafite aho bahuriye n'ibi bikorwa. Kugeza ubu ngubu rero
ntiharamenyekana byinshi ku bigendanye n'aba banyamakuru, ariko kandi amakuru avuga yuko nyine nabo baba bakomeje kugenda bakurikiranwa nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Ni iryo tangazo ryashyizwe ahagaragara. Hanyuma kandi umuhungu wa perezida Paul Kagame akanaba bucura bwe Suliyetona Brian Kagame yagaragaye rero mu mwambaro w'ibirori uranga abasirikare bo ku rwego rw'abofisiye mu ngabo z'u Rwanda nyuma yo kuzinjiramo. nk'uko bigaragara, ifoto y'uyu musore kandi yambaye uriya mwambaro imaze umunsi umwe ihererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Ni ifoto kandi bigaragara ko yafashwe ubwo rero Suliyetona Kagame yari yitabiriye ubukwe bw'umwe rero mu bari muri ba ofisiye bagenzi be. nk'uko bigaragara muri ifoto kandi agaragara yambaye umwambaro w'ibirori uranga abasirikare bo ku rwego rw'abofisiye, costume afashe by'umwihariko ururabo ndetse n'inkoni, bisobanura ko yari yambariye umwe rero muri abo bafisiye bari barongoye. nk'uko bigaragara mu kuboza umwaka ushize kandi nibwo Brian Kagame yarangije amasomo ya gisirikare yo ku rwego rwa ofisiye kadete mu ishuri rikuru rya gisirikare rikomeye rero ryo mu Bwongereza rya Royal Military Academy mbere yo kurahirira rero kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. N'amasomo kandi uyu musore yasoje agera ikirenge mu cya mukuru we Kapiteni Iran Kagame by'umwihariko yarangirije muri ririya shuri mu mwaka wa 2022. Kapiteni Kagame kandi kuri ubu niwe rero kuri ubu ni umwe mu basirikare b'indobanure babarizwa mu mutwe rero wa Republican Guard ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru, cyo kimwe n'uwa Konta Tresme nk'uko bigaragara, cyangwa se CTU ushinzwe kurwanya iterabwoba nk'uko bigaragara. Hanyuma reka tugaruke ku bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri Sud Kivu, biravugwa yuko mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe Wazalendo ryazindutse rero rigaba ibyitero mu nkengero za Centre ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igitero cyagabwe rero mu masaha ya saa moya z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 mu gace ka Ilumba garereye mu ntera ngufi cyane uvuye muri Centre ya Minembwe ugana mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwayo. Ubwo twirwanaho ndetse na M23 kandi bamenyaga ko Wazalendo yateye, bahise batabara igiteraganya maze baha isomo Wazalendo babakubita inshuro barabatatanya babasubiza inyuma. Abanye mu batanze amakuru cyangwa se batanze ubuhamya bagize bati twirwanaho na M23 kandi bahaye isomo rikomeye cyane Wazalendo yari yagabye igitero kuri Ilumba. Ubu rero bose bahunze bageze mu bice by'epfo bigana Irurenge. Hari kandi andi makuru avuga yuko nanone hari abandi barwanyi ba Wazalendo barimo kwisuganyiriza muri Rugezi basa nk'abashaka kugaba ibitero, nubwo rero by'umwihariko bataratangira kurasana. Umwe rero mu batuye mu bice by'umwihariko byo muri Kivu y'Amajyepfo yatanze amakuru agira ati muri Rugezi turimo kubona rero abarwanyi ba Mayimayi barimo rero kwisuganya, ariko ntabwo baratangira kurasa, by'umwihariko turaguma tubaneke. Nubwo rero Centre ya Minembwe iri mu ituze n'amahoro kuva twirwaneho yayigarura mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025, ariko kandi inkengero zayo ziracyagaragaramo abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, iza Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nk'uko bigaragara irimwo wa FDLR ndetse n'abazalendo. Rimwe na rimwe kandi iyi mitwe yitwaje intwaro isanzwe ikorana byafi n'ingabo z'u Burundi n'iza RDC, ikunze guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse kandi ikanabakumira gukora ibikorwa bibateza imbere nko guhinga ndetse no kuragira inka zabo. Bumwe rero by'umwihariko bakanabasahura n'ibindi. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi sinabura kubabwira yuko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere cyangwa se minisitiri w'intebe General Gervais Ndirakobuca yaterewe kuba perezida wa Sena y'icyo gihugu nk'uko bigaragara nyuma yo gutorwa 100%. Bivuze ko rero atakiri minisitiri w'intebe cyangwa se atakiri umushikiranganje wa mbere. Hanyuma uwamaze gutangwa nk'umukandida watanzwe na perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo abe yasubirira uyu mutegetsi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa,
niwe rero by'umwihariko wabashije kuba yatorwa nk'uko bigaragara. Turaza kumugaruka mu buryo burambuye, turaza kugaruka kuri ayo makuru ajyanye by'umwihariko n'ishyirwaho rya minisitiri w'intebe hano muri kino gihugu cy'u Burundi, minisitiri w'intebe mushya, ndetse n'andi makuru akomeje kugenda agaragara nyine agendanye n'ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se n'ibikomeje kugenda by'umwihariko bitangazwa. Mbashimire rero ku bakomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira by'umwihariko makuru n'ibiganiro byacu hano kuri iyi mbonesha kure cyangwa se kuri uyu muyoboro mugari wa Ishya News TV. By'umwihariko twongere kugaruka ku masaha ari imbere nyine turebera hamwe ibindi bikomeje kuvugwa.